anyo ona sapora kaula namang keni mangaku dekian ikala akia dekik mulai abareng sulamu sampai do narajongku sulamu oh ayana nanda mak tada sebo erik de emago aduh ayo nak dan janak deh pangantan nama Ratin go seaden teni putrikan saya dek ya 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 dek oh, aku cinta kepada saya oh iman dia bobo senimang ngireng bobo apolong bendiwi ular bek nadi tina engkok nengadi berek mak semak kadepor mak oleh ngeding karo oma palapana kuana hanapi go sia nyaman gea go Niko pathorle panglima naben sosro cara jendong telasan si pathor kabodok ka temur laju do ajo more marian nabok nahor beto ding ding na muarana selok potong pinja sape ngaiding ma suara rasa caltong na bule dalam ate rasa caltong na dalam ate ko nga mesti kata nyangka sanonto je apangantan le aniko beria sapora buleki sapora aniko sabek di bereena engki teti cak nasereng tua mak oleh tak langalangi pangantan sedua cara ruwa iya dia jong tajuk duh bila jas koning laju padena mahasiswa na ongkuro oh, tenang, nulis cek ruka buru lek tak kira mulai mun tak mare cek ruka buru mi nol lah beri bebelu pola na dari nol mun 2 500 rupiah mun 3 5.000 mun 4 50.000 mun 5 500 mun 6 5 juta mun laju beri bebelu tak laju do emak je aku oh, tenang beng kilakar indah family siapa nih mang siratin Latin kiko ada saya coba indah family Latin kapi keng mon saya bunter 2 cara kini kona king mon pacet bong cak kahwiane mon ngolonga mode 2 juta betong atos sare indah family sare 2 juta betong atas 2 juta betong atas muda gelu ya selalang larangan ki tulis muda duh selai pamuda dek nangke belekak malok keluluk kelu laun kelu beda tamu toju beremau iya
lah cek ruka buru lek cek ruka buru ah karena mana biampun lestare dek kapanitia ngiring atore mau lihat deer cek laju pale mana deer ki kanjata anak lebih sapolok pel cek laju mulai anak lebih sapolok cukup sape kanja cukup sape kasung kujuko kendui deki paron roh tak langgong jek kacang kering kele kapengkir banyak orang nemang aku taretan tur bele bapak tur juga ibu ampun tadek penghalang eneng etengah tanian tak iki tak langkong sebedi ngirim kak dinto binian kade dek ka kaum hawa nafsu enggele ngirim kade ki apa nah hawa nafsu mun bebini kaum hawa berarti hawa nafsu mun lalaki kaum adem ada cara tanah adem nafsu tade mun hawa nafsu mun adem tak nafsu nafsu kia yang gara-gara hawa nafsu oh cek saya ngata hawa nafsu gentayangan kaum adem tak nafsu iki roah tak langkeng dek kaum hawa nafsu dari timur ka bere ki kak dinto bila mare kaum hawa kaum adem teti binian ka ade kak dinto binian ka ade dek ka putrina gentar alam jangan putrina lapindo seraja ate kak dinto dari bere dari timur ka bere binian ka ade berarti mun beda lakian ngirim ka ade kenika bebini enggak kak udah mahana ria hana ben puada da emma mak lagi panantan yo coba tibian kok terus juga ben rahmaniya aduh beremang kutaya juga ngaturake selamat datang hartohar nekak senior den kaula termasuk reng sepoten kaula Abu Sana Muslim Sangkuni Wijoyo cia Ibri Wijoyo oh hartohar longgulares yuk bu anda demalah tina salaman dekik bi juga ndek karus sareng rahmaniya enggel ongke live streaming asisi rekod mak oleh kening bes abes budi are budi bulan budi tahun lah sip tinggal masalah arus sareng rahmaniya menyusul ekabiti dari bintang tamu kita Didi Abu Sana Salim anak Farisi laben jannah nape pole anak sikane sanunto tika aku mantan ani kok pon etema pangatron ring sepunatika anak bule tika saat serta pangaruh tidak kodak tikareng pepekalan terus sampai kakabinan anak bule pada tikanak paparo oda Farisi nape pole anak dan Sapora daerah wini juga atmawini kak temangan napon emulai ngertikan akamantan
anika lepelana pun pada ngirim nejen ekodak tikaring pepekalan parisi nepe pole dek kajan nasinga tikana cek nyare orang lain anak bule rek sepona andik niat ane kok pun elakoni enak keeki indah famili esoteng ban ACC rekod wak kuade putri kansa anak bule satajana pan eka puli andik niat pun tak percuma pun tak percuma jadi kok Alina Fashion pun ngirim korpian siap pagi Elina Fashion tuh. Anak jana poni temeng nape pola na ala farisi bana bekala pani seremana jana reka repona cekak janji farisi nekok nak reman pentol ngerem duka lena nekok nyonya Lina pada ngirim mana tika pone mare ngirim ajane pesena ponita remah apa sana kalampi India nekok Lina pesena dungan esok nyonya Sahyani juga napone ngirim nyonya Aju tak ketinggalan nekok rampini raja buaya pun pada ngirim lepelane pona pada pada jane jumpa bunga nak parisi pada pada malaja buka lebunjuan nekok ngirim buka pasti kana tamu Mama na Fitri pun apa ada ngirim Alina Vesna tak ketinggalan nak ajane Korpian nama ampun majar Alina Vesna sorong alak tibi abos kalampi India Yanto tak milo sesaeket poni tarima Alina Vesna saya ketika pun etarema Kak Suyanto pun akar aja andi niat poni kapuli anak jane tekanang ke indah famili niat nak pun bilen mula sanonto dikata ka apangantan buka lebun jana pona pada ngirim pona pada ngirim buka lebun nyonya Sahyani pun pada ngirim Wak ini tak ketinggalan
pun padeng si sepuh kak kalimat beda rengse ganteng parisi pendepak nih kok kabekto natika itemang nape pole anak jana bebekalan dikana terjudua pasti tersampai atika akabin reng sepona oleh bunga segendeng di kaki kanak medepa bejeng nyare ilmu nak foto nekok sang ama bali tingkang rok samsul ayana sika tersono mon ane kok ayana Febri juga si Raja Buaya ane kok bolong penbula bila Samsul nih kok mak laju abis tak ngumber kok Seraja buaya nih kok ngerem libelian tak seete mangan natika anak bulan nape boleh ane kok bedana ane kok beda darsono lagi natanda inaki nekok pat horpon pada ngerem tong langkong niko pada calon karya pat horpon pada beda Yulianto niko saam seta nyiksa seta nyiksa nekok setolato pon pada ngerem bila nak jana tanton anak parisi tanton awak pun itimang pada sampurna nape se eka jenci se apokalang se ngak paniser eman nak jana madeba engak nak parisi bekto ajenci anak bulu nekok tari nak pen pada ngerem kak meski nekok harap pada beda anak bulan tiga seuser tapi ngaruh jangan apa ngantan parisi tiga kali pada enang keaki opaiti donya wiwit pon pare ngerem semol jabak kalibun baset nekok kolong bendul ane kok mas odia kak citari pada ngirim tantona pun pada ngirim kabur mesti nanti sada medung nekok ndur pada ngerem juga kak miski tak katinggalan kak seini ane kok anapi sabala pada ngistu akibat rakmania andi anak tertorok awoca puatu nekok monarang seini nekok karja lebelan anak nekok pun pada ngirem nyak seete mangan natika
kakak anak bulan mak om tabung saya nggak ada porsi nggak letuk sanaus tikakina ki pepekalan segenteng salametin kapal pesiar tersampai akak kabinan kakak binan anak muda aneka pada miskinan pesena dengan isolor nikah pada andor monahra mes nawan nama baliting kakak ane kok pada padang ngirim kak urgen ane kok seini lapindo akar je tanggal 20 bulan sapolo nape boleh pak kalebun amsa ngambek tamoy gani kok sedari Mojokerto pak ngambek tamoy kia mon ane kok pak kalebun am sapa dengerem ruak super setak banyak data mabeli tengkang gani kok toyo sedari Mojokerto nekok pat pada padangin toyo sedai Mojokerto alam polong laban bula nak jana sika laban bula kinaki Kak Burhan kalebun basit nape boleh gani kok kalebun amsa Suparma belia tengkago bila mathor tantona miski bila miski pak kalebun amsa juga apel asis kalebun basit sanata pada bunga mon aneka lebelena pada ngiram nape boleh keluarga pisan Mon arigong ku ada pisan lagi bila anak laban ramania waktu ada nyonya terus ngabas potranale pon ajar lebeulana padengire anasan untuk arasa rahmania kocak memana janda asisir wak ini akar aja tanggal 20 bulan 10 ruak supara
Puji syukur alhamdulillah ritual timbang kemanten berjalan lancar. Semoga tetia cucu paste antara Parisi sareng juga janda nyelepaki menggoda satya para kasebut di tempat Kak Linto kong langkong juga tetia kembangan akhir mosti karena agama kembali ke pengaturan awal Putri Indah Family.